Ando. Allo. Sheri ngiye gufata akamoto rero uhagarare ku muhanda uhita ukishyura. Ariko sheri wagereka ahantu muri Bibiliya handitse ngo nuko Eva afata moto Adamu arayishyura. Wese wanyereka handitse ngo nuko Eva asanga Adamu muri ghetto. Allo. Ariko Gakwege kutakimbwira ko ndi mwiza. Erega baby ngiye Gakwege narakijwe sinyibeshye. Allo. Ako Gakwege za comedy zawe ko nzikunda kutacyaprodinga cyane kuri TikTok. Mbega wowe nta makuru ufite ahantu sigaye zibanza guca mbere yuko ziza TikTok. Ntabyo namenye ngaho se mbwira. Reka nguha amakuru yuzuye. Jya kuri YouTube wandikemo Gakwege official. Niho zisigaye zica video cyashya umutupi. Urajya zisekeje byatari. Uziko nari naracikanwe. Sinari nyiseka pe. Izina ry'Imana Gereyo urase gutembagara. Ngereyo niseke. Arankubye. Nawe Gereyo kuri YouTube Gakwege official uyisekere za video zose niho zisigaye zibanza zikaca. Ese Gakwege urukundo ni iki? Esha nifuri zikuzamo nawe ugashaka kujya kuzifatiraho. Allo. Yego shu. Sheri, nubwo uri mu ntambara, nyene umbwire ngo Sara ninde. Ubwo n'ubwoko bw'ibunda bushya batuzaniye. Allo. Oui. Bebe urimo gukora iki? Ndi kunywa amazi bro. Sheri witonda ayo mazi atakuniga. Allo. Gakwege siko nabagiye kugutumira ngiye kohereza invitation kuri telefone. Okay, nta kibazo reka nzi nayo mfoto ari ntwererano nyikohereze kuri telefone. Gakwege ni ryari bavuga ko inka yatetse? Ni igihe aba ariyo yiriwe mu rugo yonyine. Sheri ariko umaze kuryama n'abagabo bangahe ko? Ucecetse se? Windoga nyine ndacyaba. Sheri wampaye ifoto yawe se? Reba kuri profile. Hariho imodoka? Nyine fungura iyo modoka ndimo imbere. Allo. Base Gakwege egisi wawe imodoka iramugonze. Ayiwe nizere ko iyo modoka nta kibaye. Allo. Sheri ngiye gufata akamoto rero uhagarare ku muhanda uhita ukishyura. Ariko Sheri wagereka ahantu muri Bibiliya handitse ngo nuko Eva afata moto Adamu arayishyura. Wese wanyereka handitse ngo nuko Eva asanga Adamu muri ghetto. Allo. Uba YouTube hahiye n'izina ry'Imana. Iyo YouTube ni iyihe ngo mpite njyaho ndebe? Gwiki ngo ntago yizi. Jya kuri YouTube wandikemo Gakwege official. Umva ndabyibutse koko iyo YouTube ibaho comedy za Gakwege na comedy zose zazindi ngo Nsebya Gu niho zibereye ndakubwiza ukuri uraseka utembagara. Ngiye guhita njyaho bite nkanda subscribe. Uri genda ukanda subscribe izina ry'Imana uraryoherwa kabisa. Sheri ubundi nicyo ngukundira. Ariko pepe wazacenga gushyira mu mago. Ayo ndimo se ni burinde. Ese Gakwege njyewe nawe udutoraguye miliyoni 10 ebyiri naguhamo wazimaze iki? Azikoresha mu kiriyo cyawe kuko nahagusiga da. Allo. Mada izina ry'Imana no kubeshya mfite ikibazo kinkomereye cyambujije amahoro pe. Wivuga ko ufite ikibazo. Ubwo uvuga ngo dufite ikibazo kuko njye nawe turoma. Ubwo rero Joyeuse wa mukozi wacu wo mu rugo twamuteye inda. Twe tugende. Yego shu.
ubwo ni ubwoko bushya bw'imbunda batuzaniye. Zana turebe. Allo, yego shu. Ubwo ni ubwoko bw'imbunda bushya batuzaniye. Yego shu. Ubwo ni ubwoko bushya bw'imbunda batuzaniye. Yego shu. Ubwo ni ubwoko bw'imbunda bushya batuzaniye. Allo, ariko sheri. Allo, ariko sheri wanyereka ahantu muri Bibiliya handitse ngo nuko Edamu. Allo, hagewe nta makuru ufite? Y'ahantu zisigaye zibanza ncunda. Do, ahisa kupa agiye kuzireba. Nawe ntucikanwe. Cyo kuri Gakwege official kuri YouTube. Wisekera uzirebe koko. Allo, ariko sheri banza unsobanure.